Halo semuanya, hari ini kita geleng apa lagi ya? Teman-teman ada ide tidak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh. Sementara kita cari mobil lagi aja yuk. Ayo, 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 ayo. Gaskeun. Wadidaw, ada tank warna hijau guys. Oh no. Ih, bahaya nih, takut nembak guys. Finish him. Waduh, kan bener kan nembak? Gak boleh didiemin nih. Ayo kita gepengin guys. Hihihi. Huh? Oh no! Wadidaw, ada apa itu Jen? Iya, apa itu? Wow, itu Coco Charles ya. Wow, serem sekali. Ayo kita geleng yuk guys. Ayo. Ah, gepeng deh. Waduh, itu lihat, ada apa itu? Wah, apa itu guys? Gak tahu. Itu car eater guys. Wow, ayo kita geleng. Ayo. Ah, gepeng deh. Wadidaw, besar banget Jen. Wah, apa itu? Ayo cepetan geleng. Ada banyak matanya tuh. Iya, serem. Ayo kita geleng guys. Ayo. Ah, gepeng deh. Waduh, itu ada Coco Charles lagi guys. Wow, serem banget ya. Ayo kita geleng yuk. Ayo. Ah, gepeng deh. Ini satu lagi tanknya warna grey guys. Warna abu. Ada matanya lagi. Shh, jangan berisik guys. Mumpung belum lihat kita, ayo kita geleng biar gepeng. Hihihi. Huh? Hey, what happened? Oke teman-teman, lanjut besok ya. Bensinnya habis nih. Kita isi dulu. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Bang Ondel ya teman-teman. Yuhu.